ewo omega na mu no emfa mra kwan so nti enenam so ema sika we yahwere. Moving to our international news, Sudan's unsung heroes risk lives to feed and heal amid civil war. Africa news. Africa news nso ena de we eba sade yenim ewo oman Sudan mu se eye ntokwa menteme ho ase ene abonfosama ekọ honit ama ekom ya chese eku kototo anwea prada da so no ebi ena esi Sudan ye papa ekuo bi afa won ato won ho so a wo bomodin ase wo be fidi ana ase wo be ma enipa wo ho aduane a na wa hwese entokwa no nso to betimi atwa. The last story on the international front, Akon arrested for failing to attend court on license suspension. Africa news. Africa news ena sign the way aba ukopie mu ewo US memo a chese abrante a friend Akon ye binu kra friend Akon a chese onu de oya nwuntwini ena eneyi court no abomodin a ede no akogina asɛmdi bia toto na na wo kyerɛ sɛ wodifo ni nyina ne sɛ enhyehyɛ bi wɔ hɔ no mu a court no de ma no a wani so. Africa news in the way by. So these are the stories we came with this morning for our cherished listeners as always. We will do one outstanding story, and my keen interest is in the story where National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat has arrested 10 armed men at Nyankama. Is it Nyankama? Yeah. Forest in the Awin municipality of the Western North region for posing as members of the task force. Now they be ne kana say asemu mpe nipa ne pass sem unye bi eba ne sen na okofo atade ni bi she, and again you were armed. You go threatening people, and you know what? With them, if you read the story further, at the point they were taking money from the people, from the illegal miners. Now they tell them to go ahead. While we know that here like the case that we are trying to combat this situation. Now just say on the panel, but also make ejuma way home. But ye be jam no my ejuma no muma ye sika say na ye jam no mo ye ejuma. Na obi na ekote yo moto ante say omaswa ye hye I actually go for 10. Hey. But again, we are fighting against this. Why should you go pose as people? So you are tarnishing the image of even the secretariat trying to, and it's wrong. In stance in there to say they've been arrested and then they will face the law just as it is. Not to say a coin be I was saying for Monfaso. Buying no, the mobile faso. Kama na enye if you semema in kayeno. Oh yeah. If you know that you in fact it's not if you know that. Don't even no impersonation. In Ghana if you impersonate someone. Impersonation is a offense. Legal offense. Yes. And then you be dealt with accordingly. I think it's a second degree felony or so. So we are the was papa. They free or you say Nigerians being so not to say they are trying to get a Ghana card with false identities. And currently, the Medina District Court 2, and our sentencing of way each to 12 months. And it's 12 months, Omuba could be spending 1 year in prison. A koba. No, but Ghana card, you are not a national of the country. Why are you trying to get? I mean, but the thing is, and you say, you see, you need Ghana card to stay in the country. You've been granted that access. You are able to access everything you want in the country. Now also have Ghana card Nipa you pass my home. Papa. Now you work with some for some be age more Ghana. Na me my name okakra na mama kwata ya chill. Just say juma na ba ube ye juma ne say. Na there te afia wa ko di prison. Then I will go come money busiafo. Sometimes I think and I pay asema ye ho. Yen hwe na just say enye bibi mfa ho. It's alarming. It's so alarming. Me pencheche mu bi kakra wo PTA no. Okay. Sika na ya jeje o PTA na se na ya twam na se PTA na nkasa na ya twam. Okay, so this story goes it goes way back. But let me read what I have here. So the Ghana Education Service has suspended the implementation of the Parent-Teacher Association guidelines, including the collection of levies. So prior to the MPP government coming into power, once an
PTA level says was senior high schools and all that. But MPP abaying the bay money and no car said oh trim because of free education. Until now we were not collecting it again. Until abaying for the buy, they want to bring back. Sikana ya jijibo and ye tremba PT nankasa yen but it was even with the MPP government it was not effective, like they were left out of every discussion they were doing. Into abaying for na abaning nature say obehwe na say I want to now let's go back to the old system where the parents teachers like especially with parents, because at that point you know the last 8 years now mainly at times so that every decision taken was from the teachers. But this time around, they want to involve the parents again. Into they are going back to that system. Into then I must say, they've suspended into now APTA pay, you know, or the not some Ghana Education Service. Okay. So it was something they plan on doing, that they are going to restructure the system and all that. But and then they say currently they've suspended the implementation of the PTA levels. Into of the PTA guidelines. Into I'm sure that they want to review it again to see how best it can be of benefit to everyone and not just the teachers, not just the parent. But na me ka say ye twam kra ye nya ho kwan parents enya ho kwan teachers but sikakete no mo gige no mo twam and I think say na kwan so na mo say nana ya owu ye no ye koku na wa hinwram ewuram afom na nana kwaje dem nwram sa na say ne nana bekwa fom wemanim nana bekwa fom o ma hene kwa fom oh say no, the story you kuro nketua no me story I think say 2 weeks ago na me meti e ba de kuro nketua ne dia on say nana bedidi obetimi ananti akona fom yen ase yen shekete sa what you say okay so I think story no e bi kra nye shada nya fom tu what was surrounding the story they say maybe people might hear in chichimu what was surrounding the story they say people might hear in chichimu could be people might seek for a better explanation to the story or understanding to the story. So what was around in the story? They say he is the Akwemuhine of Tanoso in the Buni East Akwemuhine of Tanoso in the Buni East region. And Ekoba said he has been distilled. And I said that mean ye on Sifeb. It's I say Nkofona bonnet target now. Among Sakokan, but with what Greedy is saying, say it happened in the family. I can't say much about it because I don't have that details. Yeah, two nadia so. And also on. I know said that. On penny, yeah. On penny, yeah. And you're tunu sosa. And yeah, it's tuni sosa. And you're kuno. Nana, ye dinner, it was sad. And say, dear Papa, no. Two chima, Nana, na. On a name. Wada. Oh, Benani. Nanada. And I turn in some benkum so. Nana day. I turn in some benkum. Nana kwekura. Ana watoni ni fasonto na kumi. Size die ubu be pa ochi. Ya se getwa. Size do so sase nya na. Nya se getwa na na to ne nsa benkum so. Eti meba. Wada ne nsa benkum. Ana nada ne nsa benkum so. Enti aside say nana ada ne nsa benkum so no. Aside say bia be kase nana bia wu no. Another Nana kwekra. 2 Nana da ya wan sorry. 3 Nana actually ni chair ban. Nana dani ni chair ban. Nana kan chini egu. Nana kan chini egu. Kwan si jaso. Ai. Ena nana aka nchine egu de na yi ase aduane e bedi nya nchine mfanye. Enya sanketua. Oh. Yate. Nti asema e wo ho no no. Nti nkofra mbedi sa ewu no so it was 3 young men with 1 woman. Mami no we 63 years. I'll come mo an say. Oba no. Tell me na a police for I handed the ball. Yeah, all of them. All of them. They're okay. currently in police custody assisting investigations. Obaba, 63-year-old woman. Okay, so we're suspects near the above. Yes, suspects.
Any Bema Niensa. And Crawford so much you may not choose a suspect and I say. Oh, maybe as long as I do alcohol, dear. Basa court and convicted wa we ntimi nka so ye criminal. And I met him say police force say o madwuma na mo ye no. Anse na e be che so suspect no. Wo be kom na nim hu bi. Yeah. To say the adwuma no de in fact o ma kwadre mu pa before anse na e be bo udin say me no me no ye te yi da be na obi police aba be che en say ye suspect obi bi hu da. Nti ansa na o me ba be che o pa. They have much information and evidence regarding what you're saying. Yeah. I want the police for now, I want the citizens no. Yes, you prove say stubborn. It's police for so now. They are up their game. But Charlie, a thought that I'm a feel say enkrofo no madwuma no. E dru ka ho. Me kai say last be me koye publication time na me ye blogging no. E de fa presenter bi ho. Say owo Quick FM. Your friend MP. On obo omo mid morning. Okay. Ewo Quick FM. No Kingdom FM o ko for radio. And I'm control ne ho sense bi wo internet no so. Hwa me wo hwa na Interpol be fa. CID frame. Ya mami 2 hours. Omo hwe manim wo regional police station wo. Okofodua. Manko. Me nim kwan ankrofo ne hu ba bia mete. They will know. Na e ba na e be fa me. Masa. So yes, no. Na asem na ye no kra na ade bi keka ho. Or a comedian, young Vanessa. And the comedy Oh, asem ne na kra ba. Ba o chiro wo de ka ho. Ti me du ho no na ye say. O ma me yade me boa na me say ai. Or Central Hospital se si aye kasa na me say ai. Na me say no bi a o ma me yade o nwen ho. Na I was surprised say within 2 hours. They've been able to Enkrofo ehun say me ma me yade the hospital. Yeah. Nurse or more intelligence team no or more follow You don't what work with those people. that's a Ghana police for you. Some because on apprehend yeah. Na me say iti me say ankrofo why no mo friend no ebisa say info be no munya ne sa. Just like Grino is saying, you see they've called you, your intelligence, you know, they work with, these people work with the network organizations we have. So they definitely get access to. You cry na ja holy cry CID by any. So what you say? I'm proud one of our customers. Na me say that no mo de holy me boss suspect. That no mo de me call omo office no CID for omo office no. He me call ye me koto amanfo teto man no monsa bo. Obia no monsa ma ensa no kra dro no. Unim. Enti me call ye omo tete ho no. Me ka say me nkrofo a. Informat. Say na ba koto na be ka kire say adwuma bi abanti no. Onko na. Oko mo nsha atade no. Enti say na okwa oba on shatade send ye sport na mote no masa ebia no mo satro me see I watched a movie it is any panu hu na mfo buo I watched a movie girl no on your one and she on your mu you would think she's a gangster but no you of movie she relates to on your mu unhumpo said da or mind for see this world you see the world has advanced. Into many wife say you play smart on these people. Like I said earlier, say omusi omu feel dia, omu no omu person me feel. But say omu feel what so share be yes. Say party and so no me frɛ say. Yes, so your suspect our case we not they have evidence. And so na more friend so they know your current location, they know every single information about you. Many wife say you out smart them. Why they say ni be dwanya kokoro so. Ubedru kro so na mo twen won border na no. After that crime menya police ni adamfo be friend no agama. Koko for you wa gidin pa oyesiadi udu ko say jaws ade na I think say ja manwumere oh chale me do hon me for no and e je me phones okay I think say na me phone back and e je me phone masa me ntimi reche obia you say e be boa e be boa me ne say me friend nipa ba ko ase wo mi ansa na wo ko ho ansa na me ko ho nti ase wo mi and the man information they say ya beche me enti me wo ho na within by some short period of time na publications and nam internet na so Ghana web ni ade nyina atwere say ya che me e wo ayi enti me wo ho na police ni ba ko e de news no be kire o mo mpanfo na say chale nipa na ma kire no the publications e den
nam nti ebia oye ayi kakra sata na fina na me start blogging nti na me din wo soro ɛyɛ na me ho atwam yi o Wuntwe. nti na me din wo soro pa nti afi publications na ma bonten nti ansa na mabisa ma me ye hwan say ansa na me nya me tie di mu na ye gya me sa nwumere no Sa wo ko wuntwe wechi masa maye kale sa de na aduane bia no me kon kale krofo ko du am ho a wo ye hwan ho bedwo kale enye easy ho bedwo ti manya frɛ ye ma media na che say still anu to say ye ma me nsabo ye nka so your ba nti no sure you see I think it's ma women freedom say women no ye ma some special treatment because am yemba and some people are also riding on that and I just say when him say oba ne de how are you dey kwan ye be fa so no enye say kwan ye be ma be fa so and it's becoming unbecoming let me put it like that nti afen kofo no sa fam am ho adwen pa men kasa wo ye oba nti ko di boni a kire se na ya hwe na ya ye case na bibie wo ho afo wo ye oba na ko di boni a kwa ya de oba fa so no just oba kra wo ye oba tan na wo so nya abada ye na wetimi di za boni no aso she be hye no ko ba aba ye futu se mama ho all right bibia ni hobby ma na ye fa ye common ni si ya na ye nko ye nim ye stories aye wo nyina na ye de abre all right it's your phone anɔpɛ bɛda ma sɛ nkɔmɔ ahodoɔ mama yaso atibi ɛda ma sɛ yenso yɛda ase Welcome to Friday Morning. Max Morning, you live on Max 89.7. And trust when famao. Na and then you be kwa hamane so na yene Malam Aziz atwetwe enkomo. Malam Aziz zedi ni dwumade wo asaman kese ya na yetem so omo ayem ye enipa ya na yetem so omo ya doye ayere so a 25-30 years na yesi nipa na wu eba ne se ana amanfo nso no amanfo timisu a eya na eya pa ne titiru ene se nipa no aye omoa bi pen na eya na eba ne se a na yaka yampa se na empenfo kan se nipa papa enche menim se nkomo yi oni omo ye adwene de a yenkwa hamane so na yene Malam Aziz entwetwe enkomo Malam Aziz wa saman kese na yembisa ne se so eyampa se nipa papa enche na eyampa adan inti ena nipa papa enche owiase
Malam Aziz asaman kɛse anɔpɛ yɛ mo akye yɛ mo akwaba ɛde ba max 89.7 ɛnkran. Dabi Malam Wadaroma Muahama no gyina yie kakra na yɛnsan ɛmfrɛw na yɛntwa ntum ne Malam Muahama na kakra nti yɛnhwɛ sɛ yɛnsa ɛbɛsan aka Malam Aziza na yɛne no ɛntwetwe nkɔmmɔ. Malam mame nsa mo akwa ba biom Mr. Kumeme Joso. Good. Yɛda se sɛ wagye yɛn so anɔpa yi. Malam nkɔmmɔ baako yɛ na yɛtadi yɛtate pa yɛse nipa papa ɛnkyɛ. Wadaroma nkɔmmɔ yi mu nkyerɛkyerɛ mu te sɛ yɛmpa sɛ nipa papa ɛnkyɛ. Nanso wom. Sɛ yɛka nipa papa ɛnkyɛ no. Mr. Kumi, Osha, ye ba other way round wa. Ebeka se kasa entesa. Adenti na obi nso be put challenge se entesa. Mr. Kumi, Osha, obo ade nyankopon wodi nipa papa na tetere ni wiase no. Enti obi o leader bia ye se onye good leader. Adentia na papa emfree ni leadership no nya den. Emra. Osha papa ho asema ye ka Mr. Kumi en hwa ade bi. And every posters tartar banhu omo medi 109 120 95 98 4 no 70 plus 4 ni na uko bi send pa na ba kwasem aye so obo ne bra yie enne ye ma me no mmra wa hyehyɛ dem u bi send pa ne se ni secret ni se a na hinta sem ne se na omo ajaman onintro onya hantan enti won se ya no mu tue fu se mo bra yie o Mr. Kumi eba wo yi say mu a o hwe posters 29 26 na mea me no ya sanso aka say se kura nkwala wu aye den adoso wo be komu no na eye se na eye boy bra no na eye ya ye den ye ka ye se be ye suban and na wo hwe robbery wo hwe scam wo hwe bet ne ne ma be ye ya ye je say e ka ho na ye den ye wu ntem na ye nananom mu a omatana siache no na o mama kwasem nyina kire se papa a mo ye den papa bra mo boy na mi ken atiefo nyina di ho adanse na saa na ti a ba ne sen ani na nso to ne mai ya na wanya promotion nini yankopon ne ni ku ne ma a o mo ye papa ho Isakumi na ba ne sen na nkire a me dia ba nyina chi yen kasa nku wi a esi ni papa enche ana de same mia no me se eye mpeni kasa a engetum ewom Isakumi eba ne sen aha na adesua no ewo won se ade dia papa no eya kono efe eso mfaso ehu hiama humanity ana emfono ade papa biara nya den emfono emfa ho how long the longevity yen hwe ho ye yane se ade papa enti yakoma ya dwen ne ekra no tembia eno no ewa kono efa ade pa ho enti ye ha de bi Mr. Kumi mo ne obi ti fie na o ha dwen a mo nyina mo adwen kwa kyerem se asem esi kura owu firi wi ase kura nko ya ho beton ye mpete mu ha no mo ye owu firi wi ase kura fanisa brante bi problem woye amroba woye kronfo woye jonki na onenam ha adwen obi adwen ni senka ye pesa brante kura de kuna atoma twene kura nka ye pe nanso hwa brante a o serve system na obi a ebo mpa tenten den ema no ntini nyina ne se ye nti ampenimfo se ni papa panche nyina no ope akono na ebo ma nipa no ho no ye se ope na nipa no no ho hia e no enu nti emfa ho no mfiedu ekoba se nipa no nyema nkoyi a Isakumi 2 years na wadi kura ye hu se wache dodo na ye pie nti ko se onye den onko na ye nya asumdwe enti entasem eni mpeninsem a wo sa asem ni nyina mo ni se good quality na nipa no kura no a wo de se wo man no ehwo akono eni se na emudi ekire nti ni akasa wanche nti ni papa nche no engina enfiem egina akono ene ne pa na tembia ya dwen yakoma yakra edi nipa ni ti se enka wonka hoda da na onsom yen
eni gena ye nya no akwese aduane a den sakumi udina se sape se asa fantem enso enyo no a ntam kontomo ba ku mienu pe asa aduane e do so dodo ntimi sakumi we na ye ntirekiremu kakra me ne beba esan okena ye nyina yakoma di nipa na ekintinu ne akohu ne se wanche enye sa nipa papa de ochepa nipa papa na eche na ye de kekere oman nipa papa na Nyankopon eni kunu ho na mienti aye na ye se onche no enye godly quotation ye Nyankopon na ka se nipa papa nche akono na ewo ye nipa ne ntemu no na eno akwa ye mpeni ka se okwe nipa papa nya den enche because okwa disunya manka age ni dia nkwala ewu ye nkwala pa ye go omeden omukontem owu na nkasa de ban se ni mu a mpenimfo ne nkwala nyina etu afra na so kasa ne ntire mu ne de in the course of quality tin na de ne ye ntinu ye nhu the longevity biem ye hu se ade ya hre ade ni sekufia ya misu because of ujumedie sana da could be eloko komase maxes mpo be free ho a o me misi wa de ntia o mbe misi because of ujumedie insisia no e aso de da wo so se wo misakuni ene me malama aziz ene otiefu biara o ten se yentoto nneema ye se na ebe ya ye ho beba akono ama ye system no na ye free mu a o maga se wo free mu ntem enye wo mfia wodi nti na ese wo free mu ntem o how quality you are to humanity, how quality you are to the system. You know, say, that's shrad. If you say, I can say, shrad, that it simply means at the pa. You can say, shrad, the bonnet that would be anyone me see at the bonnet, say, a free so. Yeah. But I want to say, you say, shrad at the pa. The community say, shrad, that's say, at the pan, that's Mr. Kuni. Mala Maziza no pay a bedwase and in Chichima, or the Amai Wadaruma, and Chichimu be a chen with your bepese, or do nama betujana, ya frona, or the Amai. Mr. Kumi Medawase, Mala Maziz, you say Mekasano, and come Islam form qua Mekasano, a naturalism, and a spiritualism, and a commander seminar, empty. Mr. Kumi, the number is 0242 31 29 0242 312918. Your best friend for Welcome to Friday Morning. All right, James, young queen, young fire, street value, my dear, and 2 Jana, young man, Hokai, and Brem, natural wagon. But before that, and a young Kobasu and a young Koshani and none of pay. And before the abet just so say, Yamrana, Yamatobi. She boxes a baba, kumba, kunsia, 1 to 6. But what they are shame now select or lucky number, now so lucky box. I know actually 5 Ghana cities near actually factor so transfer umomo prompt in a baba. But momo pin no fashion mushanon so
the more na woto no na uwini points ahodoɔ pii the more na osika no ɛso no ɛna returns na ɛba ne nso ɛyɛ kɛseɛ paa ɛna no pɛyi ɛna kɔ efia da yi ɛmɛma yɛ na fie ɛna bɛma bi a wobɛda fie na kyerɛ sɛ wo no watwo enti na bɛma wɔhyɛ na wɔ hɔ Salome bɛma kɔdɔ ba hɔ o kɔdɔ ba hɔ nso de na kyerɛ sɛ wobɛhia sika o kɔgye wɔ hɛ nkowia ukowia waso bɛhɛ enti bɔmɔde asɛ mega cash lucky box ɛna no pɛyi o kɔyi wobɛpɛ sika de agu botom ɛde akɔ ehwo ɛde akyerɛ ba ne sɛ ibi mi don dada maba ne fiada yenye hu bi Monday oba adwuma no anim atwa ti bɔmɔde asɛ ode ohun ɛbɛgyi mu memeti yi na nka menye madwe sɛ me wade mega cash lucky box adaruma na metwa bi na menya sika na mse a ma me fa nkɔ wade na agya pa sɛ ma me yi adwuma de atimi sika de akɔ wade mega cash adaruma ene e kan wade for me ka hu bi enya mi sika enya ma ho de ayo kumi ma me fa we power 2.5 power 2.5 also e wo ho no mo a utimi to sa ne ma we nyina ye be ma e ye swallow maker na ne kura so no Techno Camon 30 any Techno Spark 30 no wonom so e de aba kire se ni nyina ekoso ene de dua ya to din se Fala Friday enti must buy de wo de ne ana wo de asem Fala Friday e na ekoso a wonom e bo ho dawuro e de akire no kopiem wo ho na ne ma boboso yi ene de ka ho bia so obetumi akwakoje Madina Zongo Junction wonom wo ho tema community 1 ja wo mo ho junction mo enso wonom wo ho Circle VVIP station o sign ewo ho sanso na Telecel opposite so wo ho odo right nso wonum ewo ho La Paz Starter building wo ho Kaswa ewo Takrade station o mo ho Dakuma junction so ye wo ha se ye di edwuma ye pa bia mabobo so ye ne bia ka ho bia no wo betumi akoho no mo akoje wo Fala Friday enti bomodi ya no wadi mega cash no na wo diska no abawura masbai na odi sika no abawura hefa masbai iyo ena no say ya ene abawura masbai me kai eda ne pa na efia da say ya mami ye ne kunu ene omobai o akoda isu ene na akoda hu TV a oso yope akoda hu mobile phone oso yope ena akola ne hu ayon na say na ayon na usu o kɔwe ana so de kɔeden ani ya kachire maame ne kunu sɛ o mommoden na ne akoda yesu so pay montoma ne anka ye nya ya na anka ato ama no anka ye nkra ye phone na o to ba ko a promotion no nka ho okay na che sɛ enu mo mbeboa efe ye nkɔhwɛ papa na eyi sika yi ye pe mobile phone de ama akoda no efe so monsame smartwatch ba ko emfa nka ho ene yesema hu eha no uni sika kora oni yetimi digwa ene ne ato ne din buy 2 for less ekoso must buy ye showrooms ahodo nyina bomode abowra ho na to ye ne ma pa ne bi na beboa wo eya ne ye ka ne se ya Max FM ye ne must buy ene digwuma eya ye ndia enti ubomode aba bepiemu adwuma mu ha ye studios ahodo ye mfidi ahodo ye de adwuma nyina na ye bomode akoto sa mfidi ni nyina o must buy ye phones ahodo ye na ye de research nyina must buy sa no enti ye na nkomo no ye di a kire wa na nye ntro ye nim ne ye ka ne ye na ye ka fode ama bomode ya must buy ye showrooms ahodo nyina hu abowra ho so kita sikao so kita ska de bowra ho na niema pa hodo e de abadwa so bisa bi na beboa dodo memi ye Jehova ni ntimi ntwantro ko Jehova ko bi na ache Jehova fo so munim ye ntwantro ntimi ka na minim ni America ti bomode ya se must buy ye showrooms ahodo nyina no bowra ho na niema pa e wo ya hweye ma na yiri hu se oh bosomi misika ese enti ende se me yi twaboni na wahuma ho oden se sei na ma ho oden te
nti twop mon we na metimi ayi eba ne se ya be ma ne yi ketwa kra na oba ne nkase san se onim na katua oje emema ne bi kirem se me kwamna kumi Ransford me ma me yiri hu akatua me meje ne bosome e kina nko me kasa miniska me ri akwa kasa me disika ye ma se me twafi akwa me ma me yiri hu akatua meje da hwe e kina nko dabi e ma no so se hwe na me ma ba boso akope sika gu me botom ayi adwuma me na me nka nkire me kunu se yetua me ka 3000 yetua me ka 4000 na kina nko me kunu ko bobosi na ni tua kwa ne den e kina nko me kunu ka zo na se me yire kura 5000 me chop money anya hwe masa me nyeda ye bisa se be papa so ba be ma obema ukunu ana oyire ehu bosome wakati a woje ana ene ne yenkoma ena no pa yedi ewo ye studio adwumadi ne so yentwa homre ekoba ebema ho kwan no aba mu na wachire wadwune 0550055522 ye ba sese ya Mensa Kamekao! Now what so dear? Hey, Charlie, what's it? Imagine buying your favorite gadget and driving home a sleek saloon car. Oh, yes. With Max Buys You Shop, You Drive promo, every purchase brings you closer to amazing prizes. Just shop any product from Max Buy between 7th November to 31st December And stand a chance to win a sleek saloon car, TVs, smartphones, and more. Your next buy could make morning of respirited debate and fierce competition. Presec Secondary School, 7 times winners. Omo producing NASA Intelligent. Atomic Energy Commission Okrumano. Omo yede wo. Kono Presec can say go up. Kumasi High School, Truth Conquest. Yanka say Truth Conquest. Truth Conquest. When St. Augustine is talking about, Adisade is talking about the best is always good for Adisade. And then St. Augustine, perseverance, conquest, on. Truth is what? Then Truth Conquest. Mo persevere, mo yedeyo. It's truth that conquers at long last. School Connect. Link up with your former mates and be part of your school once again. Schools Connect. Be part of the competition. What a guan, me conscious brethren. Your favorite roots rock reggae tunes with inspirational vibes. Reggae Max on Max 89.7 with DJ NY comes your way every week, Mondays to Fridays, 12 noon on Max 89.7 FM. Reggae Max, feel the natural mystic flow in the airwaves right into your VAs. Warat! Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Are you frustrated by late deliveries? When you're professional, no one install you AC and TV and the insurance kura. Essence due kesi every me ututuka ututumi ututuka ututudam utututam wajibam watu fie watu boom watu todan obajibam wetubam wetuka gumi kasa that the TM state governor ebeshiu Maji tina me dane di wunji di misi bisa ko ofi wona me fe eleti so bi pepe dia aka echika me di ochame kwame utie Max Morning Dew ewo Max FM kosua fili masaya se ene na chese nkoma no pa ye di no nyina ye nkoma e fa sikasem ho sikasem yemu akwa ba fe na ode wafidie na to yemu akwa ba wa ba fie onyira ye Max Morning Dew when was gusu a utie na ba wakwa mu dadwa da kosi fiada no pa no nsia kosi no pa no nkron kumi kasa DJ Holly the beautiful green around the choir Mr. Bobby yetena sena ye de nkoma hodo aba be piem o man mu ya bra bo mu nkoma na ye de abra o and then so ye da for Friday ene boja ye ene ye pompo bia kofia kodi ne maami aduane
Eya na if you adaba say dia na ye nije sem pa. A million. Ebe papa so obema wukunu oyere ama wahu obosumi akatua. Ebe papa na. Okay, my men shall see fit of young billing. Hey, here for the kwaba. And then they can why be near where you may see my kwaba. Misajoso. You. Here for what kwaba may be has a bear papa say Obama or Yiri who obosumi akatua na. Oh, maybe there yes. About the on assumption. Oh, it is a one country na. They will assume say uska. Into be so ska no one mana. Why be ni pabone? Enti afidi obet masum ama wa yeren say o de oje kra na fani nyina ma no. Sen kuntambu nti. Onu natana say no man bills ana responsibilities are say mo do ema mo fi ho. Enti say month no waje be 1000 o you know maybe onim say 1000. Onum say ejuma akoba de bi ade ebu a waje be 3000 4000. Nti obisa ska no na bia ma na onum say otirim wedding. Nti sa 1000 ma beje no o meire waje 1000 no. Nti mi daba. Nti ebe to light see ebe see nti ono ani tua ska waje. Nti onum be bia ska ni nyina akọ. Se no obisa no anya bia onum say no ye trans na ebu nkunta. Ye ke wana o record sen o jiska sen wana onya ska sen. Ba o de ne ba. E mo no so afele say no ese me so me de ne ba. Na yetima chechere duties no. Na ma fie so aden aba fom. O pay ni nye. Nti o pay ni nye. Nti de je kakra kan wo sika no ho. Na ye den e ma fie ne emre. Yo. Hereford wa wade. Afana me ware. Yo. Ye bom pa se nkomon be kwaso aye se na ti ya so wade wi why. Oh yes. Yo. Yen koye nuaba the beautiful green ho na yentie no. Enkomo odwen ho sen. Oh, no kwasim ni enedie Hereford aka se mama toma kuma so. Nem kuminade adecho. Ede anecho. Sesei awade ebegina ni nyina gina transparency. Ebegina no kredi a ebekoso ewo awade ni mu. Na no yete ha ya ne yekase ni kwanse yede bibi esie ye ho. Ni papa mu mpo no enka bema ojo salary afabere wo yire. Ode bre wo yire a oba no ene se oye homemaker. Na wotutu niema yie ede amawo. Na ekoba ne se o kwaje wo salary. Na odo salary sie wo yire empo amount a wo jimpo udi sie no a se ne anya wade o. Eno de kumi se wadwene ye wo sa apade a efiri neko ye sori free hapesesa wadwene. Because awade be koyie na niema bia be ko from wa ejina no kredi amubedi amam ho no kredi ni bi nso ni se wuji usika ana ojo monthly salary a ode be ma wo yere eni kwan kora sa wuti bi mana na o mani hu ne keke wuji salary na de akwakoma wo yere odo sika ni nie bosumi ye mfanye den na wotwe ye di yenim ye de ye den na afei onu oyere atenase na mo adwene mo da ache ho na ade sika ekosie wo yere ana so de sal beka wakatua de akire nkunu adentia 0550055522 ana se 0551598321 numbers ni biom 0550055522 0551598321 when ye Good morning. Yes, sir. Ade achin. Nyaku for the Roma. Or the Enefia day Eddie Achain. And nay a be market day. By a day, Radi Yefima. Yet the Asidaka see Edima a Radi Yesu Christ. A Radi for Nabasa Cassia a Mudu. On Fantomoso. Non fa proper a Quamamo. On sign biara Satan obiesusu ama morade yifu kwanu sumamo na ye yedie kwan endie mamo awa Yesu Kristo dinemo amen amen yo kwame yentie o ni aketu akwame me tia me ni abano yo amen ya jeje so pa bra kwame nyame nhirawo Daniel abre nyina wo ba akire se sofudwuma no wa kire se ampa nyame frɛ wo a ubetumi aye ni ye pa nyame nhira
Kwame yentie Open the cashier. Me dear, send a me dear. Me my send me a pre. Me the bush market here. Me Juma me 55522 0551 598321 0550 055522 0551 598321 ena ye bisa se bema wakatua ebe papa so be ka kire oyere oba wakatua ebe papa so be ka kire ukuna na hello hwanie good morning Atamas me Atamas tema Tama yes Tama atayentio oh the adwuma zam na mo ka no eso bia na adwuma o because I'm chances that way me dey a man 2 million enti ma ka jam wa be say me dey 2 million na so say 2 million no say man na say e bia wifi gi na for ya Dubai and so enti o say o kura sa ga we and so fi well na so papa say o ne we letia o be ka che ne say say we na woje na mana se wo nkwa adwuma na wa hu se wo ana se man ti yentua wo ka na wa wara ska na wo jina ka se nso ba bia na ordinary to man ta ketra ne so ntemes ma dwen kakra ma tse ne ami ti obi bia we green no tia no why me je so ajata nyame hira me je so pa yo ata anapai yeda se na we nyina no Hayford na hye we nyina se we nyina no Hayford na gbokwan amatiefo saje no ene ne nkomo de hye ase tie bia na ene bia na se ne asem no kra de ye ntu sabi asem no kra na ban Hayford o beba ha biom o meba de bia hello ye wantimi anyina so 05500555 522 anase 0551 598321 0550 0555 522 0551 598321 empacho when you good morning. Yes sir, udi baby afrefi Bobby Dance Mayan. Bobby Dance Janshi yentio. Pacho good morning. No fancy Mr. Kuni. Nam wa bontin kakra. Pacho person tin kumonam. And na bisa se ebe papa se bema obosumi akatu abeka kire wo yire. Ebe papa se oba obosumi akatu abeka kire okunu ana. Baby. Ija, o se ye kwedma ye be kra puno. Ene na papa ye kin. Then say definitely the year cobana the home. But also understand amount and now 2000 with the month maybe me said the go man who na idea that we create me home tremino na busu scam you know no you do then questions me am be one share kwa na the same aba because example me dey say no who is captain nti da metrese ni bi no hu se ni bi be bi na me bi ese ni bi si na me hu se no o se ni bi si mo because my friend here who say asakra na ntokwesi na onu nya ne bi o de be kire o how fan kire o ti o so bu bi mu no hu eno sa no se wu ni bi kra po a ono kra to bi de ne de ye wo so de ye support o enti be so ba de kire no ne te de e wo se wo ba ne hu bi experience no ano no yo nani ana no pa ya da se why yo se na kwaye 31 nipa miensa kire se e wo se unka wakatua enkire o partner Bobby dansoma na so se one de on kan kire no de what the last word no kan no the last statement no see obani jano yes it's because of lack of transparency no ni wo yeah. Hello, good morning. Yes sir, udi baby afrefi Frank cafe fi mo kire ya okay Eja Frank okay ye kire here yo Eja Frank yentie we ade ba ko ne se se ya se nka pass nje fa kama oba hu ipe ya oje no oba no so ma hu na ne dia oje sam brand oyi bi ka na ho o ni sika kora no ba no hu se ni sika e na wo bi so hu so wo bi me mo wo di sika sie na
bibia no person will be sad because when say who be na the FCA no me wife am na na no me family fika se me FCA no and then on my pressure dia the minya na me de to ho ma na when say me wo me bi so na me ba when say me so ya say then because they are sick assembly or say a dead no be a ho no pray but you eja frank no pay because what can't chance I would do 4,000 better sana. It would be not so here can be an answer. What I want is over check here and say no month to be out 4,000 now. A band is sent as it is saying. But okay, told you 2,000 now. One say how maybe they are checking what's up big way tree. I'll be to guide the officer or the other boy. See, a coming quite the anchor, ubit me a car by car, that's right. Amount to no no. It would be a 4,000, not just 1,000. Dimension, you know. Obechem, you know. Yeah, high sense ambassador, Obetisu boom. You. That's it. Effort. Na memo the occurs of Betison. Or so Obechem. Obechem, you know. Now, what if you say, Obehun said, so you double work, but I open only ma, a benedana. Nere adwuma mienu na ne nso aka tense oye ba kope obu hu ekire be ne dana emfa ni gemma ye nyina ya tete so ya che mu mienu sa high sense na na ewu no na he for da no pe hwa na asoma wo sa no pe deja I said obo defense the days sisterhood na what did e won person be nyin dia nka nkire no sisterhood that's one no pe nipa no ofie nipa no ofie menti ase kra nipa no ofie ono ye fie aduane ana obo aduane dia opo no ko no fast kana ma na ye aduane no problem it is kasem number from now wo train it kasem number from no anti ade no ye ntokwa na eno on say eno na Hayford kai no it's not about who is right, it's about what is right. Ohu osika semu na unsu hu ni die mu I don't think say ohu chiro anase sika sema ba form a obe hesitate say o mfa ni sika emwa because say yemu mienu nya na mutu anamo eba ne sade ana asisira akwakobom but se mutu anamo no nko ade we ye hu we ni de I don't think say ahokyera ba pa no ba ne nim say ahokyera ba na wase obo a obe hesitate say omwa no I don't think so. When you Kwame ni o mataba asa mabi onukra na nyekra ta obeji sika sa obechim na obeka se si na meji onukra na nye ebani sa okohu ase se na woji a obu e friend obu onfa ma wo da because actually se obeka no kra nya de obeji kan no kra kire no direct se si na meji Emma baby onim de woji a onfa pressure ni na nye de entu so da obeka sa onu sika no onim se aman se na woji maybe you Kwame yada say 0550055 0551 598321. Hello, hi. Pastor Imani. Iman Frefifa. You. Iman no pay you. Wadaru ma yentio e. Anopedi ebeso na agency aka ne se. Oba de se o ka tere se o mani hu ya oja. Se je fi o. Enya hwe wan. Bi. One ne tufie ne de. So man who don't see now go away. And the engineer said, will be Diana, who did you near maybe one of my country over. Max FM. Max FM 89.7. You. And I pay yada say any wadin train for the year ready. 055055522055159831 Hayford. Well, who near there? Oh, oh, near no Bawakova. You don't know. Huh? Yeah, na nyin chekeke. Who more about who get you doing your check? So when you
Now that when you chop on one year Johnny. Over here there no problem. Say well we say me so the chop on here. Charlie, to me, Charlie, hey, we a bema. Sɛ wɔhwɛ fie no ɛnyɛ no nko a ɛtɔ da asodie bi egu so wabusuafoɔ wɔfa asefoɔ nipa baako mmienu bi a wɔsɛ wɔn so to am outside no na wobɛma ɔba hu akatua fine ɛtɔ da sika no betumi asa abosom ne kra nkɔ na wi wanhwɛ ɔba no bebisa sɛ wode sika me a meyɛ bɛma no megye 2000 megye sɛ me a meyɛ bɛma no megye 2000 megye 3000 na bɛma bɛka sɛ ah and then my chop money crash and your hair, some year ben yadiane. Into no ye cano, you know, yen who yen so, a memma we, Bema Geo Bessie cano names so may you sky, and I need to cry ding. The teacher in the say, Obama Nikuna who saw Wuska. So what I say, you. Yen for 2 more course, and Kahona, yen fa of Regumediano, NC. Na yentoa yenkomo no so 0550055522 ana say 0551598321 mpacho hwan ye mpacho Bobby Bobby Dabi we kan ho waba mpamiensa wadaroma yema kwan na afoforo so enkyere omadwene why ye besre we kan ho waba mpamiensa nti yema afoforo so enkyere omadwene 0550055522 and that's 0551598321 afen ado afidi na to yemo akwa ba na ye bisa se be ma no oba tesa wadefo be papa se be ma no ebe ma oba na hu na katua oje na oba ne so ama be ma no ehu na katua oje ana ebi chirim said the asumdie beba ebi nso chirim said da bi o ma bema hu akatu a woje bema hello good morning yes sir udin baby afrefi play me down me free mochi haya you yen fast da must buy or say yen kan sure say yen promotion na ya to ni din buy 2 for less no ekoso Momodi abra be prem ya so ye na to ne mama koma komunu na ye nte so emfa ma wonya no ba bia gi se must buy ye showrooms ahodo nyina no ya to apete Ghana nkyerechire mu bi e che ne amede amu anopa yi momodi ase obefre yen e was 0544019552 0544019552 eno ana ye must buy ye number obet friend na wagin church mu e chene amede am wana pay ye fan common nsi course ahodo e buy ni nyina kire se e be papa se be ma obema oba hu salary ana se oba obema ukunu hu o salary yo Hayford I think say dodo na no why adwene se be papa se obema o partner hu salary me ni obatia ne ameye ne se ebia na me nhyedan ya adwuma yitua me boso mentia but me wo hoi me ni obatia me nya sika me mo ba ne hu se me nya sika ekwan men so na me mo ba ne hu se me nya sika amount no de wo ho a me se chale je kakra she ho je 300 je 500 fato ho wonya 20000 oh, there be say it depend anything I'm say je 300 je 500 it depend sika na beba no me wedding no wedding no me ba na uye sure say nkomo ya udi after wade nkomo no be koso aye mpese me nyinje umbacho tu be ka kira oyere oh yes bosum ya katua for that no pay that say o abusuafo bi abechi o ma na yanko yanim oh mpese me chia NS Brian no sugar Brian mo ono me pese me nia pese me yet so no oh ne ntade shim ne mpobo ashim ono ne mpobo bi agina so no papa anti minyeska pese yeden me to me ko nchano cheche me kwan all right na
yebedi nkomo etoso mienu ne ansana na ye ne kachire kwame apia twetwe nkomo yeni abai ewa futu a ode ma ema se oba se okwa wade ase na se ebia wawade no opese wumfia wade na se na se awade na ngina na opese wunja wade na ose oba se wo kwa afa koda ne ka ho ja nkoda ne ma be ma no enka ne no ena nanka se be ma anaso oba eja wade a okwa no de nkoda ne ko tie ndi okwa pressure ne stress ankoda no de mani na no asande ko na wagya be ma ne nkwa na be ma no ade ne ho na watimi aye ne niema sebe ebia ye ma asem bia na ase adwuma bia na okoba se ya na pressure ne gu oba ne so impo ofre be ma no pa no senuska. But this time around ye nua ba no de afutu e ma ne sese wo fia wade na ase a enkoda ne gyomo ma be ma no na be ma ne nso ehu bra oho. In fact, there be a na metaka say Ghana ha to me de me best songwriter Kumi guitar ne de mintimi enyi fi ne konso and ye be a minimum de but after say me yi Kumi guitar de sin channel I think say Dada Havko one of the finest songwriters ye won e wo maimu but aja ya na akwa bibia ho nti aja ye mfa ne saa. Eti ni new song wadi aba konongo kaya ma yentie live on Max 89.7 Max Morning Dew. I'm also a girlfriend on my own on the bank. I mean, I want to know get. I get to know want. I mean, I want to know get. You're not young pet. Your parents when ya Dada Havko. On your new artist, Obekaya na your group will be a near from and from Yanko Disco. Aha. Dada Havko on your new artist, kura wajina mache. Waya apostle no huna. Oda sujina ne naso besi ne. Group bi ane from and from Yanko Disco. Heta hudu enyi no mo dia mayen. They say Dada Havko enko to know how. Now you've had it up to here. Now pese uja waria. And mo hu musu mfangala nko. Jankwala ni gune so. Gone are the days nkrofo ja ware no maso yankwala ni nyina de ko na mo ye ohaw ni nyina de di omachi nka se nkwala ni ohaw but responsibility ni nyina e de ko meanwhile so no unya adwuma meanwhile so no uni sika wo de kwa akwohwe wo ho now no wo de nkwala ni kotena na ifi wo be fa phone afre no e na nkwala ni sika o that is when obenya but fenese kwa wings oba be guru fenese pompous on you na if obe detect you cannot live without me won say wo offer me me ni bi so person wo bre wo suffer now wo regret wo actions say wo ye den wo ja na wo koye essence won sansu wachi you cannot take care of the children into wo kono what ya this one the call if no ba be enjoy life o onu no wona dwuma yo obedidi ada odedem mu free or twempena free or yenema bia he is just say or enjoying the life so wo brew so wo yedin wo de nkwala na fi ni fie kwode maame mfa ne hu enti no wo gya ware na wo hwe na wo nye dwuma papa bi ye na wo hwe na se wo ntumi nhwe nkwala na madam gya nkwala na ma be ma no Yo. Enti ede na futu a ye nua bai ede ma ni nuanom emba ye nsusu ho na ye nwen ho se enkomo yi ofa no se e ban kala no do obiem enti kala no kra nyi a this motherly love no omu nya ma o onre mo ba hofro na one o patna ye no ana ko mi dia make me bo ana me ti opa enti obo se nkala no banyi na fa wo maame no aso mo ntra mo ho no nkasa
bibia be fi aba bia papa bia na se wonim se ya na emma no so de nkoda no ekosa na emma mma ne bre omo ntimi enya daje ne embre kra entwa omo honya adwuma afi be wiase ye frɛ be ma so a be ma so pa no se ni sika ntie ne eba ne se ya na be ma so anya ho kwan eye mma asem akofo ba foforo ntie ne se na nka ye ma me kan ugya nkoda ne gu be ma no so a no no so ahu bre wo mu ne bi na me bo se weja isenti se weja ma papa no ebe ma where's a miss o de conference o do koya so ko koya djuma what my friend no o as me here scale me here see but oban de shin mama de oka no de shin tire say ne ya say oban be feel free e de keke ne ya na me feel free na me say no scan na de hwe nkola na boni me no o enye memma ni nyina na ya na omo taye sai omo nya kope na wato na adwi mo bu ha o frɛ no cry sika no be ban so na metu expectation ahia na ope na so oban no so be adwuma anya kwa so ye adwuma nti wontu me hwe nkola nti say nchire na san fi o be frɛ me say me say niska na foko to nchire ni adwa na man nkola na ofi wa na so be adwuma nti you don't expect me to do everything you are assuming. You should also try your possible best to take off the children. Now then you are also apake when you then I said na koda na kwaya adesua wɔ ne so onya bre ne adagye ntwa ne ho onya bre mfa nya adwuma edu sɛ ɔmfrɛ be ma no so so pesika na akwa bibia ho enti this time around no oba so wade egigya na sɛ wo kwa ja enkoda ne ma be ma no na be ma no nso hu obra onamu ye bisa sɛ enkomo yi odwe ho sɛn ɛyɛ futupa na 0550055522 ana sɛ 0551598321 0550055522 mpacho hwan nie odi hello Pacho, good morning. yes sir odi baby afrefi all right yentie we futu e ufa ne sen Pacho, we are Max TV. There be Max Radio, Adaroma. Can I come to them with that? And I bought Lucky Win. Over dial *426 *8#. Na was Sunday, Sunday, Ube Max TV. And Max Radio, no, I selected number 2. Was selected number 2 boxes, Beba 1 to 6. Now was selected by Con. No ebe your lucky number eno achi mebeba no abo 5 Ghana cedis ni akire opase sika kase bi amfanto so bia no time de toso omomo pin ne bese sika kase bi amfanto so bia no time de toso omomo pin ne beba no abo pin no e de ahyem na wawie na wadiscount ye da se enti yes anko ye nkomo ne so 0550 055522 05515983 atamaka jeze me de me pe ni de atade me ne yake because me ebi atumda wo hu so hu bebre nti enyo kwampa atamak se wotema yeda se 0550055522 0551598321 and pacho hwanie Bobby da so ma janshi yentie o Madam Yana Boko of the Wakaman, and then said, Mamma is going to be for her boy. God is Man Pamano, Bamonia on Adan is in Bami Madam for me, then, a war banner, I would be Manakudi, a big you are on top of the young colony Yaman. I'm not saying Madame for no crowd, you not crying. I felt Wabeda. So, Baban and anything of that, you send it. And any person, by one by one of them, of course. If you say to Banny, or the same manager, then I am. Yada say Bobby, that's my junction. Yada say 0550055522 0551598321 and Pacho Hany. Kwame never do major into the kind of man who goes to catch them. And Pacho D baby Afrefi. Kwame never do major into the kind of man. And Yenya Bay no dear Futuema and Bear manage on Betty. Bear manage on Betty. And it's a minute in the yard. You, Yate, Yada say
yɛda se Kwame yɛda se 0550055522 anaasɛ 0551598321 and mpacho when you Hello, good night, Sayo. and mpacho you now swear Mami Adam, me gift is so too. Mommy yeto nkache Ibi abokode. Yehu adom ye ho ye pa Nyame ase. Yo. So di no so ho ye. mpacho nyankopa adom ogu ho Nyame ase. Yo mommy yentie we Me den ni ya adwin we kwan to. Because me na ko ba ne sa na eja o haw ni na mo ba na wo ntimi ntwa ho enye hwe. Nti den na ebe ba nso ba ne be job e ma no ho na ya ade edi kan. Ebe ma no wo sure ba ni ya ade o ko eja nkola na ma. Because all the omo be ko se obe fra be ka se nse ukoye no. Se wo fi so betimi ti na wo de omo koye. Na wo be ja nkola yi abo so. Nti wo ja ne ma na wo ba no ko ye edwuma ne bo nye wa se de te se maame. Na wo benya bia no wo fa ko wu bia efe a wo ma wato de akomo omo ma nkola ne hu se wo yo omo maame. Na bi nti na wo ni o be se wo jo omo ma be ma na wo su we ko yi we ni baby. Ba wo bi o ko no be ma no omboa. Me ma no mo pesa papa mi nkrofo no kaza kire mo pesa pa. Mbani de nkola no kwa wo sha akola na ye wo ba yi uyem na hwe no ba be ma no akwaja na ye ne akola na ye wo ba yi uyem na hwe no ba be ma no akwaja na ye ne ya ncho se ne wo ko de nkola no kwa me de na chew Yo mate meka sa chrom why matia meka sa chrom yeda se meka sa chrom we nu ma utu amufa no mo poso mo hwe no won so hu se ne etie o da se na yensu ai be kwa akosi on fofo no mo amfa sa nkwala no be de na mbagu yen so nje afutu papa ese na kwe Ghana parliament sembra to watching tin be ma wan sa na fia na ho no kwada ho be 80 years a obeba no no kire se wasua de me da se pa Yo James yada se yemfa for course na yemfa for dwumade no NC 0550055522 and as 0551598321 and pacho when you Hello. Yeah, why? Hello. Yeah, why? Good morning. Yes, sir. Udin baby afrefi. Your family is in Cafe and Yo, what's your first name, Christy? Kusi. Ah, Kusi. Yo, Kusi yentio. Me so imagine say it depends on Palano, the Omo, any Duafa. Akola tetua se bi odie no bua na se oja no ma papa e fan be no be fa to ade nti se o ma ni a o be ti ayo o mo amu adi e bi se gale e bi ti akosu abadia oja no ma papa na ne boni ba so papa na oja ni to ni papa no so a na de se uni abada e bi oba na ti se en pala doma na be man so disika abua yo Kusi akata ba na mujaya na uja nkwala duma no to be man enti omadaroma omoboa ye ma ye de ye nkomo yi ebrewo enti ye da se enti abusuafo pii na kyerem se da bia futu de ye ne ye nuaba ne nyadwene asem na wo kan hot are you pa kyerɛ yin ade na wo pa kyerɛ yin se metia wade ase na wade no mi jai na me kwa no ma jan koda no uni abadam ye dabi uni dabi dam kan se uni dabi uni ayemye anam kan se uni abadaye ampa uni abadaye yo Hereford kumi ye de nkomo na kogu say sese ne dem say nkomo no nya hyase na atiefu di wachi o because we say woni ye nuaba na nya adwene we so atiefu e ba mu no mo ne ye nuaba na nya adwene me ni na me wini o ni na me na me wini o chire mo anim nyansa oh yes unim nyansa abusuya ya do bibia se wa ba mu adwenkyere onim dia wa bo ma ye nkomo ya bedum pempe so ye da se ha na ye de ofre dwumade no ebesi Hereford ye bede wa se wanum nsem etwa to na yenya kwan dan pesa me kan se wiase de ontimi ye bibia
the yan so do cry no bibia hye Nyankopon sa ono yeden o ma nyansa day in day out ti de bia ne say e bompai no hye yeden na yetimi afa day to do activity no yeden ewie nkunimdie yo he for the other say abusia yeda wa say ene so wagina tia futu so wagina tia futu memme de me bidia kwaju ama bidia ama memme bidia wako ama bidia memme bidia kwaju your friend no Kwame Nakata bestie and then Kwame and Kano Kwame Chim say, and maybe dear woo. Sounds na meme bi so dear woo. And you tia ye na koshia meme bi ti se kumika sa. Yebebu akuma gum, yebebu kuku agum. Yebebu wafu agum. Ye nso ade asagu ayase agum. One bestie son, no gonna pa one corner. All right, I'm saying that say you better who be koba na ye ne ka kire Kwame apia twetwe nkomo ene na e ofie ha bomodi ase nkomo betie bi wase bi se bia wo ede TV Max FM unim se TV Max FM unim se Bukom Boxing Arena de bia ye wo ho Professional Boxing League ye de hu nsem nyina ebeba Max Sports Park Jumedie no so afese so Ghana Premier League, the Women's Premier League and the Division 1 League. There is the statistics and all the details you want to know about the local football. And I think a good year sema ekoso yemaemu. Your segment this is the predictor. Emuhampa, yeah the matches beba, more odds. Now so what's me trivia DB. Sounds so any of the big interviews and penifo kukuda omo kasa edimu ewo Ghana. And we are still good year sem. Omo any omo etwetwe komo. Inti Shiame, minima bedra for if it's Joada, Ekosi Fiada, or Max FM and Max TV. Mensaka Mekao! Now what so dear? Hey, Charlie, what's it? Imagine buying your favorite gadget and driving home a sleek saloon car. Oh, yes. With MaxBuy's You Shop, You Drive promo, every purchase brings you closer to amazing prizes. Just shop any products from MaxBuy between 7th November to 31st December and stand a chance to win a sleek saloon car, TVs, smartphones, and more. Your next buy could make you a winner. So what are you waiting for? Shop now and let's make your dream drivable with MaxBuy. MaxBuy. You shop, you drive. For further enquiries, call MaxBuy on 054 401 9552. Terms and conditions apply. Approved by the Gaming Commission of Ghana. This is from Kumasi High School. Have you heard of Agri Memorial? Oh, Agri That's the best school. Very, very best school. The Kumasi Diaka school, sir. I have two schools. I have Prempeh Upugua. Kofo went to which school? He went to Prempeh. Prempeh is a college. And I don't know we are Prempeh College over here president, you know. One can say for schools, Niranto, colleges, no can say for Monto High School. High school, they college, you pay. College, invest you. College, you go America, college, invest you. And the end of Kofo say young school in high school. College, you know, Kumasi High School right now. The Minister of Education is from high school. Hey, what are you talking about? High school is building a stadium. I must produce all the athletes in this country. Ajimota has produced over 3 presidents. Kofi Annan went to Infantipi. What came out of Adi school? Tell me. Now more from Adi school. Canada just one from Adi school. The best comes from the central region. The schools are no one central region. More moving in science and math schools, no. I didn't produce. And then project partners equipment, Ben, produce Ukroma. What you are job in the national maths and science schools, you are winning at the end there. Quantac produce. School Connect. Link up with your former mates and be part of your school once again. Schools Connect. Be part of the competition.
Wataguan, me conscious brethren. Your favorite roots rock reggae tunes with inspirational vibes. Reggae Max on Max 89.7 with DJ NY comes your way every week, Mondays to Fridays, 12 noon on Max 89. Governor, a best chill. Maji tina me dane di wunji di misi bisa ko ofi wona me fe eliti so bi fe be aka echika me di ochame kwame utie Max Morning Dew ewo Max FM kosua feely masaya se It's Max FM 89.7. Max FM 89.7. Live on Max 89.7 Max Morning Dew. I'm Rasu Yanku anyway. And none of any high life legend. Catch the Kwame Apia, a Baba Chiche and Komo. Yenim dada Nana a Yeni Paketua. Umu said Nana didn't do me say oni Pia Juma. Catch the Kwame Apia Semna Ye Kanyo. Asanso achro nyumu pi ediama ajontofo ahodo pi oh enyum akwa na achro ye bagi dimpa ye dwonwom aya agogo ho na menche wade oh aya agogo ho na memfama sa nyum no ka kire Kwame Apia na chro ye ka kire Kwame Apia ne nsa no ne handwriting sa na nsan ni new song on Kimpaluta ede ba ye nkwada no chro internet ne se Kimpaluta na echro nyom ne ma no Kimpaluta na echro nyom ma ta mu nim ze na achro nyom ma agentofo na produce agentofo bi te se pasolo amachi dede na tufo Batman Sameni Jontini ba ko ne friend Charlie P na produce o mu nyina ka jire Kwame Apia asem na ye kan ananana mo pia enkoma yedi mo pia nti me da se onye nipa keto anoto no ana bɔ ne ho mɔden ka kyerɛ Kwame Apia wadaroma no pɛi yɛ mo akwaba mejo so bro menua
Nana, when you better who say you know where Dinko, your befriend Nana, Adi mu Drutimude, and I say, I'm for catch the Kwame appear. Medase Maminchia Maxeti for a showbiz dear, young kono catch the Kwame appear. Na say a ba ahinsemwa, I no catch the Kwame appear. Na say a ba ahinsemwa. I on say, sebi previous, and the mate one can say, ya na Ghana for. Sebi the way I respect ahini nintino. Se o kwa kobodi no kra ya na akwa ya odin. Eno ntino meda Ghana for nyina se because Max FM de utia na chese Ghana for nyina etie. O kasa so a efa minua kokudua dada kedi fani wo na yie na wotweda ne na yie nyina de sisi ye ne de koye nyina no Ghana for bo modin ema yetimi ekra yenua no kra edina koto baby pa enti no se abana saade a na se manya kwanya we ya na wo se medagana fo nyina ase eno enti na mame enam radio tv ni ade no because se be owuma fo enna eno no epa ho na yenua na yewie no na me wonwum bia na me ne Kimpaluta ede ba abonti Medikan ye mejimin sa body ansana mewo mejimin sa body ansana mewo onye mejin sa body me release nyum no a wo internet no a 1 week na menu akedi free mu nti na ese me jai to ho na me hwe na ye no wie ye wie ye no eno no kofom kakra nti e se me ni Paluta de a ye nso eba enti se what me nka na wotwe ne Friday a ye release enyumono nti watimi nka ene nam radio ne internet so akumi na chese eye dance party menyom fofora me pese ye didi bronya we dem anye bronya nyum na emom dance party no trust me eno na me pese ye didi bronya eno nti na me nam radio so nti na chese we de wo shega na for kete se na da bia wo ye no mate nana ye sha ase en me hwe odumadi mate Nana yes ase en mehwe odumadi a wadi adwontofo ahodo a wa produce o manwom ahodo a wa twrode ama adwontofo ahodo nana hu se emode ma wabo edi ama Ghana industry no hu se Ghana fo celebration a edi ama no enough ana hu se akakakra me da say hu se Ghana e celebrate ni papa but emra ye celebrate ni pa na ye time a wawuo eno na sometimes ya na hadwene ene ye oti ho ahoho ade ye be ho asomasi upie free baby a modern bo a wabo no ye ho nanka ahoho ano e wo se enka woti ase no eye bigger than se wawuo but u free mu wi a ene ye trust me ye bo wa ha na ye wa ha na social media ene ade but ni nyina mu no eye na emmo no metiase yi no ena mehia se enipa be hoho amekese ena mehia se bia I'm not saying say me ho kire me ka menwum abe ya mo bo ami presenter bi nso baby a no nso asom ena yanwu we de me ndada amanfo asom pa obi o baby a se video kra na metwa me mo TV bi edi na Max TV afre oyini wa yini di afabra na emo bi ma enim se be asra anya hwe kura twihwini mu nsuo o kakra wa wo be drop de wo be ye na TV bi nso asom na nka ekọ ba enye den a wo benya wadofo a omo TV no de ye wadofo a omo ebe obi ti se me bra Ricky boss ai enye time a ye wo no na sabre no mi hwe sanete ka kire Kwame apia wadaroma yagidi ese anyum to adwuma ebedu baabi na betena baabi kakra adwodwo no ho because ebia na ahoden no enko te se na betena kurase adwen ne ho kakra eba ne sei na se daache anyum to adwuma yi wajai oni ho a ede na opese Ghana for yemfa nkai wo Ghana for de manka kura se be enya dru bro nya bere a wo ye den wo be kai ka kire because yakobo program wo baby enkola 7 8 9 years
ɔmo de 24 hyɛ mu sɛ maba no a ɔmo bɔ no ɛwɔ abɔnten no na nkwalaa yi tu bi ɛna m sɛ na ɔmo yɛ dɛn ɛte nnwom no mea me sa ate hɔ a na madwe yɛ m sɛ ɔwerɛ fi sɛ afe biaa yɛdi buronya nnwom nso de nnipa nyini sɛ yɛtumi kae kakaaku nom nnwom ɛto a yɛbɛto na ɔmo ayɛ dadaada enti na ɔme deɛ mehwehwɛ ne sɛ mabɔ akɔkoraa na buronya so anaasɛ mete makɔnwam no agya akɔkoraa me nom mabua sɛ menim nom deɛ a na wobɛteɛ na wo nnwom ɛtwa gu ɛwɔ radio so wobɔ akɔkoraa ɛyɛ radio ne tv wotu akɔnwam na wohwɛ na bia wohwɛ tv a na waba bɛda so ɛsa no wakae yɛbɛ wiase bɛyɛ den nyankopɔn deɛ bae sɛ yɛmmra mɛyɛ japadeɛ yɛmmɛyɛ biribi na yɛmfa nya ɛnkyirima enti biribi korɔ no a yɛyɛ duma enso still ha na nase yenya duma enso still ha na nase yenya no na one boys yi beto no na on fancy de atia ni sɛ manyini kakra enye too much adeɛ bi wɔ hɔ a yenyae Bob Marley da owó mpa so no na guitar da no bo na ɔbɔ until sɛ awurade bɛka wano atom no wobɔ akɔkorakora na adeɛ bi wɔ hɔ a ɛfɛ mɔ yɛsɛ ei wɔto nnwom firi ne mmɔfra se o hwɛ sɛ still a no ɔda so to nnwom wogyae a na ɛsɛ wofiri m ɛyɛ saa yɛmma no ne yɛ nana no ɔmba ɔmbɛdɛ no ɔmahu sɛ na pani bi koraa hɔ a ne yɛfrɛ no ka akyire anaa Kwame Apia enti no yɛbɛtoa so ayɛ akɔsi sɛ ahoɔmmerɛ no bɛba sɛ nyankopɔn sɛ yɛbɛnyini nko a deɛ a ɛba saa woyɛ dan ɛbɛdu mmerɛ bi no woyɛ biribiaa ɛnyɛ yie na mmom mempɛ sɛ mefree system num I respect the guys are on system num so much because this is their time attorney adru so edru yamre so no me say the whole Ghana musician bia ni ho se CD a mini na social media ni ho enke besi pa se wadu kurom ne yede ntoma ese from the fauka afa so aden a se wunti na me ba a wakodi 20 years wo Nigeria me ba wakodi abrochire 15 years me ba waye se o wa befie nti no omu yusu eno e celebrate me and I say appreciation nti no saa niema we ni nyina no ye nya ho youth na wo system no mu so no be hu say wow ya wakokora bi ho na nada so gira na wallahi Allah sana tie sana ejina na wo pese Ghana for ye nwere be fi kura never and actually na se wadaro ma meto ase a actually say no enyom to adwuma na enye sika bi na bi nye sika bi sika no ba eye se bi obi anu a o chief asem pakodo ba ka sika nko ade a nka oluma nka ma bobra ne kakra na mbom no se de edinum free system num no na da bia no ye ka se ka kire ana ka kire Kwame Apia amanfo be kai ade ba ko mienu bi me see so no I decided say me ma menwom nye kese nche me da bia na wo se me din eye bigger than my song and my songs ntino whenever you mention Kechire Kwame Apia somebody will say oh Sorokuo ye kodi bronya oh kwadonto sholele on de na me hwehwe wo mabrabo mu no and ampa no it has come to pass ntino mentena se wo bra ahoden wo ho a metimi move say edin enyira kora because metimi abanwotofo kakra bi din a enka omo begina so pa so because of say omo person be relevant in the system ntino it's a din no ko but when you mention that person's name because hey wow nti wo ho I don't want it to be like that nti hwan na ne din wo utimu a obo sisi e bebisa say hey nti wo ho the point is edin no de wo metirim Ghana sebe ene ye wo no na social ba ne say hu say how wo hu me ade bia ni ho a mema na ha me too much and so much because ye nipa no nsua ade by the end of the day no ebekwa akɔwie mpomposo obi no obeka say wow say na nipa no okasa na je say o ma bonte me apologize say asema me ka ti asmesi no manka ne ye Bible say ma ni nyina ambomu nyini eye adwenkyere te say hwempo ne di obi anim kyere wadwen
dada ka edi nyumbi kyerɛ wadwen ma me kyerɛ madwen enya ntɔkwa o me madwen ni sɛ adeɛ we ye ni sɛ ya na ye sɛ woni ma fa no problem but don't come out and insult me as if me dey me ni adwen and nti no I've decided say me bo obi din a na enwuma pa bi a waye ene ma me bo na baso anyuto fo bebre gu dem pa abusua wa so gusu a utie Max FM Max Morning Dew ye ne ka kire Kwame Apia na etwetwe enkomo no ni new song odi aba dance party ye ba be di ho enkomo ba before that ye de asa area dance party ni mu de na chese asa ne yen hyase efi ha Max FM 89.7. Right. Ni nyina ye nije. Ba ye de ye nyi ye ne beto se so bi ka so kotwi so loku na che so ba bi gina ho na ba ma bi afam ne to na che se se ne nije na wo no yi na ye nije uta obi to na ja u twi kakra no e se kotwi so loku e nije enwi ba ye no radin form currency nkrofo bi timi twi so loku atete ka so na mo atete ahwe na bi apra na bi afrim because enije no be ye too much. Wow. So loku dey one of the tracks am here a boy was system num pa and so je hu sika kakra nanka white nanka white na we dey onana facheme new song na mre wo ho ye bedi hu nkomo no problem na sana bedi kankan ye pese agya ye hia na na idea wa bra bo mu nkomo agya ye na yesua kakra me na me gu ai ena no nkomo akodi ye wo OKFM ema Ghana fo di hu nkomo pa achim se wo nkoda ma ko makodu nwotwe for real woni emankron yeah ena awo sankoda yi nkomo ye nkomo a wantena ba bia nkada na anu ya na ye tese wo ka ne sei yeah amanfo kirem se ka kire Kwame Apia ehwe se na Ghana fo ededa de lumba efa so na ene na agya otiasi ewo so ma Ghana fo hu ne hu preko se na china bi na chi asem na nkwa bibia ho etina bo mi ni se me de memra bo mi ni se me de memra me ya adoye enti se me wa kwanya no se me wo a ade enti na me nwo enti no se me maye 18 a obi ko comment section no wa twere bibi nice obi so obema obi si say obi guy ba ku bi na say obebo bi ba bi din say e na de ben na me say hwe woni memma me ba akokwa oben woni odi abebesere and I'm proud of me ma that is why ya beka until say me wuo no me ba wani beje ubenya baby asi enti no se wo ya akro no eyo nwo ebi a wo ntimi hwe wo na se wo beka ho asem bone a I don't care that lumba de no so no fa baby na beka ho ni se maka to mframem me wu akomi wu achi mfie be wo ha no na sa nkomo aye di na da so ho enti wo kofa na be no ba na sebe obewo bebregu ho se nkrantie obeka so no ati ase kro kan mi nua we di metima bonidin apia afodwo woni na obeko a wose mi a me hu se me hu nya fe me hwini ni mani na ade bedi mate mani e pepe me hwini tare ho enti maka wie di abiem na abeka manya ka sabi mi wu na me kona se oba betan na oka ade bia ni hwo a e change ko bobra se wutimi wo na se wo ma etimi ko school a eye japade chen adansie mesisi adan ebedu baby na me bana bobra no watimi asi abrosan eto aso be nwotwe a me de no ayekolo wonsi hokra wo obi a wawu a yakoni fie a ya ne ma na me bob band me master ne na me bob band me master ne Prince Osekofi African Heroes Band and I'm a boy sabre me a guy young guy who know obi ba kwa akonyem
first concert in here because of Kosowari Nana. Madame Foswanya, me ban the Aheno. Me penny 90 sample. V 90 Nananka. So more. Sorry, 89. Oh, okay. 36 years. Until you can imagine, say 36 years. Nasa me ba penny. Ewo hwa. Nasa 36 years no ano de ban. Meti matena ho de men say go me dem film. Ahye me dem film. No. Ebi. Enti no media ma wo. Nana ye kan say no ene na mafo ye hwe ka kire Kwame Appiah na yesua no. Na nde na na te radio so media ma wo nkoda du otwe e man kron. Ede na opese ye nsua film. So betimi ahwe omu de awo nya de bone. Ontimi hwe omu de agai. Ena opekwa akoye koyigu di ase be men kopekora. Oh, so enti wonyi ni se obi age nu mi wa wo cheme because me celebrate American ti ayehu. But enya ade ayehu. So ontimi dia, ontimi oniama dia. Yiso enkase me kashire na nye. Enti ano die maka to ho. Ena there's nothing will change my mind and now we were say na then I will come na wo but say o ka say minka e bia de otoso for no me de na kwa akoshe be se e ba say so what report no what she chief inspector was a sergeant ma say bisa etwa to na yenko enwum ne so ena no ye nua be masameni e de afutu e ma adwontofo nkoda ye ebe se wo hia ase na se sika no e ba wonsam a to asase uwi asidansi so yes but onkomo ya wudi ni sisi ya ne se dachi usidan e de man koda na years to come no dan no mani enkoje ho nti ebe ya invest ya won koda nim samini so se the best investment ne se yen to asase ni ensidan ni nyina ye trust me, dear me person me chene say utie me ya me see ubesi dynasty wo no say wo ma wo ba no a good education and answer we invest wo ba no na da achi wo tibi be ye obi na so wonya sika wo dan no kra na eyekolo o ma meko ho e mepre japade ho oh dear na make am dear samini kan no so ya no kra because me nya sika no nkran hanan sa ase na metogu ho mo aje say ye kuro mu nkran ha na yete no wato ade no kra wa ye krata no ubetu kwan afimfie mi no beba no na amanfo afade woton ma wo kra no asa akoton eti da bia no na ugina court da bia na wo ye nti se ubetima to no abohu ban ye ba wo manso ubetima to no abohu ban ye ba wo manso a fabi nso hwa nkola no asase de enyini enti na samini kan sa no because Uto asase na 5 years time no ubetima ton no more than times 2 apa na ofe ni ka kire me I don't see nobody I don't check nobody I don't see nobody I don't check nobody I hwe mu an me ni am kondo Max FM 89.7 oh yes so sabobe madam fula we correct sweet and the condense what we fly is a rocket piano no one could know me say need day but papa did no stress she ne fe I come on coming you need day Ghana me man would ne fe Ghana man so would need day me would ne fe in fact holy na wi adwuma no na wi adwuma no na wi adwuma no holy yemfa ne biom na na yanto me I don't see nobody I don't check nobody I don't see nobody I don't check nobody I usually want my ni ame kondo miss my usually want my ni ame do say oh yes so sabrobe what them fuya we correct sweet and the condense what we fly is a rocket and ya ni no one could know me say need day but I'm body no stress she need fair and come on one coming you need the could know me say need day but I'm body no stress she need fair
And come on, one coming in need there. Ghana, man, with the pop champagne for the pay. And cost and the money. All night long. Catch your Kwame Apia. Mafia. Now that's what you know, sir. Yawende. They say I can't beat them. Oh, yeah, man. Almost why I shit rough. But I will join them. Nana, anyway, baby, I'm not rhyming, be by or friend, man. Nana, yes, yeah, how to keep Paluta and a troy, Oh, the Atiani said, many Willis beat call ye and you want to make call Takradi. Okay. Oh, yeah, you'll send me. Maybe I am Bisa Willie say, me to be a ye. Means I'm cramming ye be free because na Paluta bemuno. Maybe Sana say, Osha, will you Osha? And you way one and who boom. Got no man spotted Paluta, any Amrado. Okay. And I say Paluta, and I say Amrado, and I'm so wow, and the woman trim. Or Paluta number of mammy, and all the mammy. Namini number, and then a crank casada. Me jay a man casana bear somewhere February, March, no. Me bear fear, no, and I'm told was said, and I'm say, Mammy Frey Paluta first. When you're interested, woman, I'm share Amrado. Obiase only interest, woman, I'll bring the music out. 80 me Sunday Paluta, my friend are not rejecting them. 80 me Sunday Paluta, my friend are not rejecting them. Sunday no, hi no. A take blue up and I'm a friend. In terms of WhatsApp call, the Ofra Ubu. Yeah. We are, hey, Godfather, and Eddie, and Yamie, hey, Godfather, no, a friend, and I'm there. Made it, yape. And I'm saying, would you know, but I'm a trust. I bought them now, you catch her now. One yes, I can't. There's also catch them. Yeah, I'm not I can't beat them, so I'm joining them. Yeah, sure. On so any Jane or so, what the Yamias say. Many aje hona me baby, I'm 2 years. A yen dan and call no crowd here, you know, apart from first part, no, or 2 need yen. Me san bemu. You are the one and only. Mean Chautoli. The first time I saw you, I swear, and coming poly. I say, Godfather, now, some way, who quite, and I'm saying, yes, I was. It's in one hour, yeah, and yet Kim Paluta natural man. Mina me ye bibia, and I may descend no Nina, woman phones, may descend no, and on so ye need the any shame, but on so need the end by and it is a boda matrasso. Grab me who say, we yini yem. Aye, Jumano, 18 Bibiano, me and me. It is a man for Casa Kim Paluta natural man. Oh, Debbie, Ubisano, no, because where's Godfather, there or no, or bow, why what, and Yanu Cressa, and Yanu Cre. But on the train part, Namis me train me, dear. Willis beat to honor me, me bibia. Willis beat, Takradi. And you wait here, Nana, maybe Sasa response net to say, because me and me who said, I no echo. And me answer me tea and no. Me that's it. Hey, now just a videos I would run an egg in a hot down obese. Nana is feeling like Kwame Eugene. Bend down low, go low, go party all night long till say I am for. We got a dance party, 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 it's Kim Paluta, yeah, oh my God. Live on Max 89.7 Max Morning Deal. And I was so good. So, you catch a Kwame Apia Network. Come on, catch a Kwame Apia fast in no moment. 0550055522. The new song got there, but dance party. Who is saying? Only what is network. Come on, and the Pahua da Bay. Only Nana never train. Come on, no. 0550055522 and I say 0551 598321. I say Miss Abe and I will at the market Kwame Apia. The new song got the Abe who is saying dance party.
banana wabɔ homɔden medase enwumwe ahoɔden a wode awura enwumwe mu no sɛ o bɛba no meyɛ sanka mepɛ sɛ menkɔ kekan ho nsɛm kakra nana meba enwumwe mu no sɛ o bɛba no meyɛ sanka mepɛ sɛ menkɔ kekan ho nsɛm kakra nana mebɔ odin a Kachire Kwame Apra featuring Kim Paluta dance party. Eve minya hwenkan. Enwum na na chese adi internet no so baabi afa wo. Na na de enwum nkwa ne nwum a Kachire Kwame Apra di aba. Bo mo din sesi aso mo so mo nkanyo mo ho yi. Oh, omo onso wo nyina obi a ye ne de batakwa te se ekwan na ya ye nam so no. We see it say ye koye old stuffs no ana ebeboa. Say bro for you for Yamponsan Kimpaluta good nti ni nyina no eboa ema yen so highlight for no ye kai yen so nti ono ni sese a oni nso aba to ametimi aboni din say won so aya ade say ye koye ni all right ye hwe say o fan bay e na e wa ha hwan ni o bato na kwaku ni o na kwaku frafin fa ifrifa oshi awoshi nana e ofia ka kire Kwame Apia ofia wase misa ne new song no de aba ne so hu ne sen enum no wase ho papa times no bi no ai wase ho wase ho papa ai wase ho papa wase ho papa enum me pena me paluta ko dia na chese enum no kura no what da o mate enum no de ekọ nana enum de ekọ nana si odase se oni ase mi se bia de man nana de na yeda ase so frɛ why yeda ase 0550055522 ana se 0551598321 0550055522 ana se 0551598321 when you atama zinio okay ata ka kire Kwame Apia ofia one ne nkasa oh eh but when me person papa ananka Ghana yempenimfo no so mo aka no nka akyɛde bebre nanka ayi consensus MPP a de kɔ sɛne ɔman yɛ kaka bronya no ɛbɔ na aba so nyame ntuni nkɔ papa na ɔman yɛ bebre na yɛntumi fa nkyɛn yɛ asen yɛ ni na sɛmi nhyia no yes so that's 0550055522 0551598321 enti hello when you me pacho poku ani o poku afrefin fa pacho fefi buwas nana ka kire Kwame Apia e ofi ha one ne nkase nana ka te nana fe me yan fan pa those days pa na enyim no de aba no say brutal me that's it ye dead ankasa dead nso abam ye dead nso abaka me that's it enyo ye dead ti apapa iti you must for ye temp no okay ye dana se pa nyame so nsia no ma no pantenten all right okay all right that's it nana ya na enkomo bi say wote a feeling it sen anya me so meka tem ni bi feeling ni ye gam abodam me de ni feeling ni ye gam feeling ni ye gam me tin sa na me ni age because sabi Ghana ne ye wo no enya e be ka kiro se nye ampa ano de ene de ye mfado kura sa o tie kunga so ene ye be ka kiro asoma o intina ba sa mama ni ji all right mba cha hwan ni wow, more pia kiwi amba medase yate yedase entina na amanim dia oka no on se first no na yate concert band no ye cartoons sa board na bi na ya drodro mo ani adado so na ose sa ba mo na na so no a young boy ano wow omo na eso cartoons no oso anwumre na ye de akobu free na yaibi yenso ana ye o bench ahodo no ye de ba na ja so o di bench no ba akola na ama watena form na mpanimfo atena so ati ase bench no so me na me de ba ye o watena form wanya mu aba free na nyum we hefa na ye pa yensa ebeka bi ewo me da se anyum we no ewo social media no so Spotify mo na mo ponchi
computer me punchi nkontomire ni boom play Apple Music Audio Mac mo when you be saying zongo mama na mama me it's social media no so no streaming platforms no so baby okwa obenya bi na odi edi bronya amanfo de bi beba beka ho but e base ye edi bronya de a ma anye bronya nyu nti yemfa we eni bronya afin so binim say yakakra ye be wi na TikTok amanfo follow me on TikTok man who say anyum na amanfo so di agro TikTok pa trust me amanfo ani age ho anytime bia no me ko TikTok no ye behwe de ne de fa no ye behwe de ne de fa ye pa sa obia be 7 ye de di bronya ye be ye ho adwuma atwusu first second third achede kese pa e wo ho a usomu a de bia be kita wo no wakai say kechire ana say nanane ni team ena edema me enti no video no nso na nche ba ye di kan a release cartoons no eno your friends say AI no e de aba system no very nice eno na aba video shooting no so no hopefully no next week when Kimpaluta betwa video ye betwa video okay na ye bia he ye a ye hu na na che no na fe ye hu na nanim ye hu pembe so afi de na na kodu e be comment in wallahi na na menim sa John Tuni ba ko apana asempa ya akwaboa akwabra da ben na one no ye nyom wo pipeline no eda ewo ho a ewo no ho a ono nso eye ne de ho adwuma me pe wo nyina asem ba kwabra de me ba because na me ne papa kodwa akwabo ye nuanom a ye kapa enti no time bia no de o kan se kwabra de bibi ni ano atenetene no enti e na ye nyina nso ko parliament chapel enti no kwabra ye me ba akwabo ye the dance party e be di en Christmas na ewi a udwumadi ahodo ben na eba na se woni nemafo no wo de besi Kimpaluta ne akwabo pe another project bi ho a eba me ne Samini asaye bi se wo behwe a Samini me nya first person me ye second person I dey no ba abontin sa bre ne friend no Batman shock me body baby fa kama kuma enti no and a small boy being so bonny guy being a friend atadwe GH okay ono so my nice one be a mama or non so SS at least akola no born homodin or system no e wo say e di ono so ba mama ono so atu bibi ato so a guide no a ono so no nye bad kakranga kra ebe ye ni nyina no ebe no yipi no bi ne ye de aba after Christmas nana enwum we empepe so anwum we adu de ye gidie pass ansa na December bedu Christmas na anwum we agiga na babia na bodam na bodam nti e ba ni say ya show so ahodo no megidie pass e ye behia na wa begina so nti e no sa na say hia wa ye frɛ number be na hefa na ye hwehwɛ wa ebehu me da se eno sa no mu hia me a number mo be frɛ me ye 0249 170 105 for business. Wadaruma yensensi number ne subim 0249170105. Yeah, for business. Nana wanuma asem etwa to a wo de ma fans Ghana for mabunu a yaba afutu sem a wo de gya ye nyina. Afutu sem a me de gya ne se obuo odwo anida ho. Omo anida ho asebe onko nonom enko hwehwe ankotwetwe emma eniema bi mfa wase obi a obu ade bia no odwo saa niema we ene de bobra enka sese bi o ka kire se wawo ne ma bebre ntimi nso me force akwa wo bra ebi a wontimi hwe wo da bi unya sika nso afa bi si da mase amso ya ne ka kire Kwame Apia ena atwetwe enkomo no Benkum hine edema bosomtwe asaman nana ade emu odrutim de ena yene na atwetwe nkomo no yeda ase ne omre ne wada agi a ogi yeti enjumade Max morning di eba wakwam adadwa da kosi fiada no pano sia kosi no pano kro yefremi kumi kasa many thanks and Nkoma production team DJ Holy the beautiful Greeno Arenda Kwa Mr Bobby your producer yekwedi na dance party ede fiada yede nwum ebetwetwa bi bonsam jamu kra de nwum we be ko Nyankopon ya adoma edadwada
Sana Chronica no say, yes, we ambassador Cromford, Nasa Yan Chinam Birim, say Cromford, dear. Eda Dwada, Bessentia, the maximum in the Jumedia, bro. Yaquedia, catch the crowd me up here, dance party.